Siapa tuh bos? Tahu lik. Mayu entar lik. Ayo. Ya apa lek? Ya tapi apa kak? Nara ada bensin lah. Tina mayu dorong lek. Mak lek kakek tak selesai. Dah kak, tak usah repot. Jale mak repot. Engkau aja siap berkorban demi kakek. Ya Tina bos kalau tunggu dina ya. Oke yang diurusan. Mayu lek, Tina kau sak dorong. Jamon Malik. Nemu taking sekera. Pas lupa ke kanjan lah. Ini serah kaki kak lesu yo. Gara-gara si adung rontang motor. Jale tak apa. Cek ki ngocak tak apa kak. Dia kaki langsor. Tina tak apa lek. Ini semua terbayar lunas. Ini lagi kan kok bisa ngabesenyon mereka. Ya Tina lek kok mulai ya. Gila kak, sekelangkong ya. Ya. Chong, Apa pak? kau minta tolong Chong. Landu ko niyaki kon matsapa. Beri lang ko semesan Chong bentenang na pulal det setia Chong. Caki ayam keleman Chong tu 5 kacong. Bapak ker landu Abe, motoran Chong malah lekas. Apa pak motoran? King tak jeling. Pedangan motor lo kotor ngan reki agro motoran. Tidak kau jalan bain. Mungkin di nak foto. Pas apa gunanya laki motor? Unta yang ku ya. Assalamualaikum. Temat siapa? Kaki kak. 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 Iya lek. Papan bedi. Tak ada kak baru keluar kak. Dia perlu apian. Muni na landu. Riak deh kak lekalak tibi. Sekelangkong lek. Ini serah kaki kak lesu yo. Gara-gara si adung rontang motor. Jale tak apa. Cek ki ngocak tak apa kak. Dia kaki langsor. Tina tak apa lek. Ini semua terbayar lunas. Ini lagi kan kok bisa ngabesenyon mereka. Sapreng bini saya tolong po. Pemisi pas cek cekan kate. Narake berdilim altikun. Ken bi apa mandi? Arya tuli patampu tak kok sajan salah.
Halo, Pak Purnomo. Saya ingin memasukkan orang gila, Pak. Tolong disembuhkan ya. Oke, Pak. Terima kasih. Siapa sih gila, Bun? Iya, Kak Kilik. Ya, mun kakek tak rokoron. Orang pas kocak gila. Iya, mata kocak gila, Lik. Mau neng-neng ketibi gila. Da iya, Bun. Engkau je ceritanya setia. Perpan kekerak teh. Gagar di melik, mai pas pele. Aji. Ini kocan kelebun. Tapi pas tak lu ngerteh. Iya pas apa, Lik? Kocan aten kaki geger. Da iya, Bun. Engkau beri ketemu beneran bini. Sin. Jadi engkau pas lebur. Oh, jadi kaki jatuh hati ada orang bini dia. Aji ya mas kote. Pola maksud delik. Ah bener maksudnya, Bun. Dermian buncaran. Maletang cinta tak bertepuk sebelah tangan. Ya gampang jelik. Kaki tinggal entar ke romana. Temu nih orang tuana. Pas kebele apa niat tuh. Insya Allah teka hajat kaki. Kucak apa sabi? Mun iya, Bun. Kocaan kaki terongan di elik. Imun jin, Bun. Cuman kan melalui tahapan biar mengenal satu sama lain. Le, orang laki enggak kaki dia. Setak patot pertajanin. Orang bini ya cek hubungan awon tahun kan letobuk itina. Dia nggak penyangka kaki, Bun. Andi rokok, Bun. Ya reh. Itu ini, Bun, kok ada, Bun. Iya lek. Kan beda patangan nak ro. Mak purun na pelag dai. Paling kan beda maon sambil. Chong. Ambu. Pak Anas. Tinang ko deki sing ya. Pak, engkau bede parlona. Lah, kulo pocolok. Silak mapelak, kin beda mau an. Parlo apa, Chong? Terus bekal nengko. Aduh, Chong. Apa kalna benda yang bini sedih aja, Chong? Jua pak, anante mat sapa jua. Ratin pak. Tak kira kecewa kakan di matungan juga pak. Makaleratin gua, Chong. Bere kakek kan nah. Iya, monji pencan takdir pak. Jareng kok make lebur, tak tahu kenyaman nah. Bayamun kakek tak tahu kenyaman leka, Chong. Berarti panglebur kakek ya. Aku paksa kalah aja. Bingko sangku kan pada lebur. Iya tina pak, deki bingkok yang tarnah, pasti tembak bingkok. Abelah je tembak, Chong. Dekik mati anak noreng. Beniji saya ke maksud engkau pak. Bingkok yang tarnah iungkap akhir tentang perasaan. Oh, ya munda iya, Chong. Pancaan kakek, Chong. Iya dua aki pak, engkau pas mangkat di situ ya.
Beda apa kak? Mirun Purna. Anja lek, engkau cuman ingin memastikan keadaan kakek saat ini. Oh iya, bapak bede. Tade kan di perlu apa? Sangku bede, ken mak le titi sukses cek bahwa engkau andi perasaan lebur ke kakek. Kiranya terima ya? Kakek kak mau suruh gombal cek tau kang. Seporan di kak, engkau tak tahu coba di sekrup ilak jia. Anja lek tak apa. Cek ki ngocak tak rapa kak, kaki jia lega sakitan. Menggerokin sesake daripada tampilnya lek. Apa kak? Terima aki tang cinta. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है तेरा ये रास्ता तेरा तुझे जीना देना मुझे है अलविदा तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है तेरा ये रास्ता तेरा तुझे जीना Arap ya, engkau mandi perasaan tresna. Sementara ti nerima orang lain masuk ke aten. Lek. Ken kesetanan di matang anak. Apa sawat-sawat ke TV? Ken kesetanan di maka kecong. Mi pas ngang-cengangan deh iya. Cong, marah jawab, Cong. Bapak tanya, Re. Astagfirullah. Dekipan pakerentem je. Ala bola deh iya. Marah bi apa kakek, Cong? Enjang kau tak bi apa pak? Kengreng bini saya keleburin engkau nerima orang laki lain. Allah Karim. Tak sangku ken bi apa. Jadi ken dagara reng bini kakek. Setelah ngang-cengangan ngari ya. Kakek kek laki, Cong. Cek sampai marga nereng bini situng dia. Kakek pasti lengak ria. Todus, Cong. Cong? Aku tak beres pakai beri pesan moral. Motornya jual, Cong. Apa pak?